Verjetno se sprašujete, kakšen nekaj časovni okvir računamo, da najkasneje do 10. zvečer bomo gotovo zaključili. Ob izhodu so take lepe škatle s cvetličnim vzorcem, ki kar vabijo, da kdo je noter da. So namreč za prostovoljne prispevke. Verjetno si predstavljate, da nekaj stroškov je nastalo, a ne? In če ima kdo kakšen evro, da ga podari, bomo zelo veseli. Zdaj pa, da ne bom dolgo vezla, bom besedo predala kar našemu gostu, Johannesu. Dobro večer. Dobro večer. I just learned you. This is my friend. He just helped me to say hello, good evening. Pravkar mi tukaj moj prijatelj me je naučil, kako ne rečem dober dan, dober večer. It's an honor to be here. Čast mi je biti tukaj z vami. I'm coming from Austria, from Salzburg directly. Prihajam iz Avstrije, iz Salzburga. And I'm working for Human Life International. In delam za Human Life International.
I think I'm making just a short introduction to myself and tell you what Human Life is, what Human Life is doing around the world. Mislil sem, da bi se pravzaprav za začetek najprej predstavil, da bi predstavil, kaj Human Life International počne. Afterwards, I think I speak about some general things, what's going on in Europe. Kasneje bom govoril generalno malo o situaciji, ki je sedaj prevladuje v Evropi. And of course I will present some facts. In seveda vam bom povedal tudi nekatera dejstva. But I hope you can follow me and we can have a discussion and with question answering afterwards. Upam, da mi boste lahko sledili in da se bo potem moje predavanje razvilo v nekakšen dialog, v nekakšno debato na koncu. I try to use precisely, but I have a lot of information and I hope I'll figure out and I used the right one for you. And I hope I brought the right information for you. Ja, upam, da bodo seveda vse te informacije, ki bom jih dal, tudi pravilne, tudi za vas, oziroma da bodo pravilno razumljene. Okay, just Human Life International is an international organization which is working for almost 38 years in the pro-life movement. Human Life International je organizacija, ki 38 let že dela v promociji življenja. The most important fact is that Human Life International is dealing with pro-life issues, pro-family issues. No, seveda ukvarja se z temami, ki so za družino, torej spodbuja k družini. And important is that it's connected to the church magisterium. In seveda je zelo pomembno tudi to, da je povezana s cerkvijo. And maybe that's why Human Life International exists still until now. In mogoče prav zato Human Life International obstaja vse do danes. Of course, you know, the church is the big institution, the big opposition against this unculture of life, this anti-life culture. Vemo seveda, da je cerkev velika inštitucija, tisto, kar je pa proti njej naperjeno, je pa današnja antikultura življenja. And of course, there's a strong wind against pro-life mentality. In seveda veste, da obstaja zelo močen veter, ki piha zoper pro-life, zoper trud za družino. We have around 100 affiliates around the world. Sorry? 100 affiliates. Torej imamo 100 centrov, oziroma imamo 100 privržencev vse posod po svetu. More of them are bigger, more of them sometimes they are smaller. Nekateri so manjši, nekateri so večji. But they try to protect the pro-life issues. Ampak trudijo se braniti življenje. In Salzburg, I'm also responsible for a pro-life center, pregnancy counseling center. V Salzburgu sem tudi odgovoren za pro-life center, ki je pro-life za counseling center, pregnancy counseling. Tako. Torej, center za svetovanje nosečnicam. For women who are worried, who have problems. Za žene, ki se v času nosečnosti za žene, ki skrbijo v času nosečnosti, imajo težave v času nosečnosti. And it's connected also to a chapel. In to je tudi povezano z eno kapelo. Because we understood that se razumemo. It's not easy to deal with this anti-life mentality. Se razumemo, da se ni enostavno postaviti po robu te antikulturi življenja. With not having God on our side. Če nimamo Boga na svoji strani. That's why I'm happy. That's why I'm happy. Zato sem srečen. That you start with prayer and with a kind da smo začeli z takšno pesmijo in molitvijo. And with good songs. Z dobro pesmijo. We pray 24 hours in our chapel since 10 years. Že 10 let v tej kapeli 24 ur na dan molimo. And be like angels for others. In želimo biti kot angeli za ostale. Kneel down and repent and try to seveda se upogniti svoje koleno pred Bogom, se kesati za grehe. Try to counsel the women or to sustain the women who want to have abortion. In želimo seveda svetovati in pomagati ženam, ki želijo dejansko abortirati, torej splaviti. And we see this is the big fruit. In seveda potem vidimo tudi velike sadove. 90% of the girls, the women came to us. 90% žena, punc, ki pride k nam. After they had a real counseling. Ko so se udeležile našega svetovanja. Normally they decide for life. Se ponavadi odločijo za življenje in ne za splav. So this is great. To je seveda odlično. Let's praise God. And let's give him the honor. And let's give him the honor. Tako, in dajmo Gospodu slavu. It's his work.
To je njegovo delo. Of course. Seveda. Well, in Austria, V Avstriji, in the last 12 years, v zadnjih 12 letih, around 12,000, over 15,000 children, babies are saved. je bilo na ta način rešenih čez 15,000 otrok. We started with a model. Začeli smo z določenim modelom. We started to go there directly to this place where the abortion is happening. In sicer šli smo točno tam, kjer se je delalo splave. And you won't imagine, but there is a place from a spiritual view. Ampak ne boste verjeli, ampak obstaja določeno mesto iz enega duhovnega vidika, where we make a new evangelization. Kjer dejansko tukaj se dogaja en duhovni aspekt, in sicer novo oznanjevanje, nova evangelizacija. It's Golgotha today. It's Golgotha today. Aha, to je danes Golgota. And Jesus dying in the unborn children. In to je tam, kjer Jezus umira za te nerojene otroke. And we go there in love and peace and not in proclaiming. In tam seveda gremo z ljubeznijo in z oznanjevanjem. We go there and bring the happiness, the love. Tam gremo z srečo, prinašamo srečo in ljubezen. Where there is no love. Tam, kjer ni ljubezni, prinašamo ljubezen. And God is changing the hearts of the women and they have turnarounds. In Bog spreobrača srca teh žena. It's just one project we are doing in Austria. To je samo eden od projektov, ki jih imamo and v we Avstriji. brought it to Europe. And we brought it and established to other nations. In seveda mi se trudimo in to vzpostavljamo tudi v drugih državah. And it's working and God is blessing them. To deluje in Bog jih blagoslavlja. And it's really fruitful. Even we brought it to the communistic area of Belarus. In seveda zelo smo uspešni tudi v kraju, kot je Belorusija, nekdanja komunistična država. And one guy is doing this work over there. Nekdo tam za nas dela to delo, izvršuje to delo. And since in 4 years now, I think 600 children are saved. In sedaj že v 4 letih je bilo rešenih nekje 600 otrok. They have not only abortion centers, they have abortion in the clinics. Oni nimajo samo centrov za splave, ampak seveda splave delajo tudi na klinikah. And it's not possible to counsel outside. Ni pa možno svetovati zunaj. So he prayed and asked the head of the director of the hospital. On je molil in prosil direktorja bolnišnice, to pray inside the abortion the hospital for the women. Da bi molil znotraj centra za žene. And this doctor said, why only praying? This doctor said, why only praying? In ta zdravnik je rekel, zakaj bi samo molil? Please do also counseling the woman. Prosim, svetuj tem ženam. So if we connect our action with God's grace, torej, če povežemo naša dejanja z Božjo milostjo, there's a lot of blessing possible. Je seveda možnost blagoslova zelo velika. That's why I present you this just this small sentence. Zato vam želim tukaj predstaviti tale kratek tekst. And we have to reach farther than only to take care about the abortion mentality. Glede, moramo seči tudi dlje in ne skrbeti samo za, ne skrbeti samo, ne se boriti samo proti splavu, ampak moramo seči dlje. Because if before abortion happens, is happening. Ja, spravi, splavi se dogajajo. A lot of other rules are broken. Ampak s tem je veliko drugih pravil zlomljenih. So we have to make a task and reach behind. In mi moramo dejansko seči čez samo abortuse. We need a desire. We need a deep desire that we can change a mentality, that we can really start in our hearts. Moramo se želeti spremeniti celotno mišljenje in začeti v svojih srcih. And then reach to the others. In potem seči k drugim. That's a fact. It's a real fact. Europe is dying. To je dejstvo. Dejstvo je, da Evropa umira. We see just the red field. It's all abortion on demand possible. Tam, kjer vidite oranžno barvo, je tam vse se delajo splave. And we see some green things, very small, like Ireland, Malta. Vidimo
določene male predele, zelene, tako so Irska, Malta, Liechtenstein. It's really heroic because they have no abortion. To je pravo herojstvo v teh državah, ker nimajo splavov. Pro-life law. Tako, živijo dejansko za življenje. We also see Poland. Vidimo tudi Poljsko. Poland is an exception because they had abortion since 57. Poljska je izjema, zato ker so od leta 1957 imeli splave. And they also start with prayer groups. Začeli so z molitvenimi skupinami, but also with action, ampak tudi z deli, to the level of the political arena. Seveda na ravni politične arene. 1994, leta 1994, later they changed the law to a pro-life law. So spremenili ta zakon o splavih v zakon proti splavu. It's now yellow because it's some exceptions. Sedaj je rumeno, zato ker obstajajo določene izjeme. For hard cases. Za težke primere. But you have to understand that since 1994 each year, ampak morate razumeti, da od leta 1994 vsako leto through this law, skozi ta zakon 100,000 children are saved. Stotine tisoče otrok je rešeno. That means law is building conscience. To pomeni, da ta zakon dejansko gradi vest. Even if 2,000 girls go over the border to Ukraine to have abortion, tudi če 2000 mladih punc, žena, gre čez mejo v Ukrajino po splavu, 97% will decide for life. Se bo 97 njih odločilo za življenje od vseh teh žena, ki so dejansko želele splav. So it's necessary to establish something with the political arena and work and pray for them. In seveda zato je potrebno se ukvarjati, se pravi, narediti nekaj tudi na tem političnem nivoju, zato ker se tam začnejo te prave spremembe. And you can follow the statistics. In če gledate statistike, it's really, each year made a statistic, World Prayer for Life will bring you this statistic at the internet so you can research and bring it and present it. Na internetu, na spletni strani, ki se zdaj ne znam ponoviti, mogoče bo potem kasneje napisana, dejansko lahko gledate statistiko iz leta v leto, kako se stvar spreminja. You see here the field of HLI and the affiliates around the world. Torej vidite zdaj, kje tole Human Life International deluje, vse posod po svetu. Now Human Life International is especially focusing on places where they don't have abortion. Sedaj se Human Life International najbolj osredotoča na kraje, kjer nimajo abortusov, kjer nimajo splavov. Because it's easier to fight before. Zato, ker je seveda lažje boriti se pred do splavov pride. Than afterwards. Kot pa potem, ko splavi že enkrat so. It's not easy to, if a government establish abortion or... Ni enostavno, če se vlada odloči za splav. To fight against it. Ni se enostavno boriti proti splavu, če ga vlada uzakoni. So we have to understand that, and that's why I just explained why HLI is doing so much in Africa and in South America. To moramo razumeti in zato sem tudi označil, kaj vse počne Human Life International v Afriki in v Južni Ameriki. Before we speak about the complex, I think we should think about three general bioethic thoughts. We should make three premises. Predtem začnemo zelo konkretno govoriti o tem, bi najprej razpravil oziroma bi najprej omenil tri bioetične teme, tri bioetične vprašanja. The first point is that any work in bioethics is meaningless until it takes account of the fact that life is a gift. Torej, vsak poskus na področju bioetike je popolnoma brez pomena, dokler se ne osredotoči na dejstvo, da je življenje dar. So we have to think about our own status. Torej, moramo najprej premisliti o svojih lastnih stališčih. And of course, this is a thesis from Christian anthropology. To je teza iz krščanske antropologije. But if we think about, then everybody can say that he did not took life, it was given, it was presented, it's a gift. In seveda, če o tem vsi skupaj dobro premislimo, vidimo, da življenje ni bilo vzeto, ampak je bilo dano. So this is a bioethical fact. To je bioetično dejstvo. And we have to respect that. In to moramo res spoštovati. And of course, from the conception to the natural death. In seveda, od samega spočetja do naravne smrti. Otherwise, it will be sophistic. Sophistic. Otherwise, there will be a sophismus behind. Seveda,
sicer v nasprotnem primeru pa imamo sofizem. A second point is that in this matter we have to use a true language because what we learned from the debate with the abortion mentality is that verbal engineering always precedes social engineering. Ja, torej moramo se zavedati, torej besedišča, moramo uporabljati tudi pravo besedišče za borbo, za življenje, zato ker se tisti nasprotniki dejansko, tisto, kar se bori proti življenju, se zelo dobro reklamira oziroma ima zelo dobro besedišče. So we have to use the right meaning of the words. Moramo seveda uporabljati pravi pomen besed, zato ker se pomen besed mnogo kdaj sprevrača. Because behind of the abortion mentality is always a manipulating. Zato ker je za to mentaliteto, torej za to miselnostjo splavov vedno manipulacija. They speak about speech habits like rejecting or instead of the end of the pregnancy. They don't use terms like abortion or or killing. So zelo modri, ne uporabljajo takih besed kot je splav ali umor ali ubijanje. So there's like a. Ampak govorijo recimo o prekinitvi in podobno. It's very important to take care about this aspect. Veste, ta aspekt, torej ta vidik je zelo, zelo pomemben. Okay, the next point is I wanna present is that in any work in the field of bioethic, it's really necessary to see how the church teaching is guiding us. Torej, še eno področje zelo pomembno, kar se tiče bioetike, je to, da se zavedamo in da sledimo tistemu, kar nas cerkev uči oziroma kamor nas cerkev pelje, vodi. And there's a connection between biology and connection between all the fields of thinking and believing. Veste, obstaja povezava med biologijo, med poljem biologije, poljem vere, poljem znanosti. And to each aspect, the church gives us a sustaining. In seveda na vseh teh področjih nam cerkev daje svoje učenja in nas podpira. It starts with humane vitae. Začne se recimo, imamo tukaj humane vitae. Like how we should receive life. In tam govorimo o tem, kako naj bi sprejemali življenje. Of course, in the family. Seveda v družini. And the second good encyclica was Donum Vitae. In seveda naslednja dobra enciklika je bila Donum Vitae. It's about how life should be taking care from the conception to the birth. In seveda govori o tem, kako naj skrbimo za življenje, od samega spočetja do smrti. All the problems of in vitro fertilization, cloning and death fields. In govori seveda o področju, po problematiki genetskega inženiringa oziroma kloniranja in podobno. Third thing is that we have a third encyclica called Evangelium Vitae. In seveda imamo tudi tretjo encikliko z imenom Evangelium Vitae. It's how we should protect life from the birth to the natural death. In spet seveda govori o tem, kako naj bi ščitili, varovali življenje od spočetja do naravne smrti. It's really good to speak about this topic because zelo dobro je govoriti in spregovoriti o tej temi. Sometimes we lost this combination that we have already good parts and good possibilities. Zato, ker se zgodi, da se izgubimo z te popolne poti, oziroma z te poti, na kateri smo že zelo dobro opremljeni. Today, everything seems like we will have a fun world, all is possible, and we don't have to take care about rules. Danes se zdi, torej v današnjem sodobnem svetu se zdi, da se lahko samo zabavamo in da nam ni potrebno slediti nobenim določenim pravilom. It's not just that we have a fun world, it's like a whole process of the unculture of life. To dejansko zajema celoten proces tele antikulture življenja, torej kulture smrti. And I think they always go in the same mentality, presenting all as possible. In seveda vedno se predstavljajo na ta način, oziroma začenjajo s tem, da ljudem govorijo, glejte, vse je možno. And you can use contraception. In seveda lahko uporabljaš kontracepcijo. And we know contraception have a high failure rate. A high failure rate. Yes. They have a high rate of
Saline. Torej, vemo, tako je, seveda, se pravičujem. Torej, kontracepcija vemo, da ni tako zanesljiva, kot pravijo. So the last backup of contraception is abortion. Torej, seveda, zadnje stanje pri kontracepciji je splav. It's interesting, there's a statistical research made in Great Britain. In seveda, obstaja zelo zanimiva statistična raziskava v Veliki Britaniji, where they showed they had the highest pill-using consumption in other nations. The highest nation with women who are using the pill. Birth pill control. The pill. Torej, v Veliki Britaniji je dejansko najvišje število uporabe kontracepcijskih tablet, oziroma tam se največ denarja žene porabijo na kontracepcijo. And of course you think, okay, they have a high contraception mentality, the abortion rate should be low. In seveda mislimo takole, ne? Če je taka uporaba kontracepcije, ne bi smelo biti toliko splavov. But it's another fact, the abortion rate is not low, it's really high. Ampak spet imamo tukaj novo dejstvo, da tam splavi niso v majhnem številu, ampak jih je še vedno veliko. The Guttmacher Institute, it's a serious institute to make researching about this field of abortion and contraception. Torej, Guttmacher Institute je inštitut, ki ogromno raziskuje na področju splava in kontracepcije. And they said every second pregnancy is unplanned. In pravijo, da je vsaka druga nosečnost nenačrtovana. 53% of unplanned pregnancy in the United States are caused by failure of contraception. In 53% nenačrtovanih nosečnosti se v Združenih državah Amerike zgodijo zaradi tega, ker dejansko kontracepcijska tabletka ni delovala. 47% of the children were aborted. In 47% otrok je bilo splavljenih iz tega števila. Oziroma iz tega 40% are allowed to live. In samo 40% je bilo dovoljeno živeti. So we have to think about another solution of being in a relationship. Zato moramo dejansko pomisliti na neko novo opcijo znotraj odnosov. And I think we have to fight for these issues that we have to present the truth and to speak about that. Jaz mislim, da se moramo boriti za te stvari in govoriti resnico o teh stvarih. Because if we don't speak about the truth and the bad things, we would do the bad things once. Zato, ker če ne bomo govorili resnico o slabih stvarih, bomo nažalost tudi mi v slabih stvarih nekoč. We see that we have a low fertility rate in Europe. Vidimo, da je v Evropi dejansko rodnost majhna. It's about, we had 2.4 in 1990, in the 60s, in the 70s. Torej vidimo, kako je bilo število v 60-ih letih. And now, 2005, it was down to 1.2, 1.3. In vidimo, da je sedaj, oziroma 2005 leta, kar padla na 1,3. The fertility rate is important for a nation, for the nation. Rodnost je zelo pomembna za narode. We need 2.2 children in each family to survive as a nation. V vsaki družini rabimo 2,5 otroka, da bi preživeli. Otherwise, if we have a lower fertility rate, če imamo torej manjšo rodnost, sooner or longer we will die out. Bomo prej ali slej izumrli. Of course, we can have immigrants. Seveda lahko imamo imigrante, preseljence. But there's also a kind of difficult question behind. Ampak tle so vedno neka vprašanja oziroma obstajajo težave s temi zadevami, vedno so napetosti. The consequences of the lifestyle, of this anti-lifestyle, posledice tega antiživljenjskega stila, načina razmišljanja in življenja, is that we have less babies. To pomeni, da imamo manj otrok, se pravi, rezultat je manj otrok, who will carry the elderly people, ki bodo seveda poskrbeli za starejše ljudi. And the last consequence of this abortion mentality will be the euthanasia. In seveda zadnji stadij tega procesa manj otrok bo bila tudi eutanazija v starejših. And it's a process. It's done in different nations around Europe. In seveda se po Evropi že pojavlja eutanazija. And of course, it's a fact that behind euthanasia is a large pressure. In seveda obstaja zelo velik pritisk, da bi prišlo do eutanazije. If
If we can destroy the life in the womb, the beginning life, with the whole concept and with future. Se pravi, če lahko uničimo življenje v maternici in celoten koncept tega življenja. Why we should take care about the life which is not valued and just have no future anymore a few years? Zakaj bi potem takem skrbeli za tisto življenje, ki je že nekako pri koncu in od njega več nimamo nobene koristi? It's a logical fact. It's a logic. To je dejansko mišljenje, to je logika tega načina razmišljanja, antiživljenjskega razmišljanja. I showed you the world situation in Europe. Pokazal sem vam, kako izgleda stvar v Evropi sedaj, kakšno je stanje v Evropi. This is the situation of the world. In to je sedaj stanje na celotnem svetu. We have abortion on demand, the law from... Poglejte, koliko je splavov. Vse tisto, kar je oranžno, so države, kjer je splav normalna stvar. The WHO... Torej, na zahtevo, splav na zahtevo, ja. The WHO... Svetovna zdravstvena organizacija. They are speaking about 55 million abortions a year. Pravi, govorijo o 55 milijonih splavov na leto. That's 150,000 to je 150,000 na dan. That's a city like Salzburg, my hometown, which is destroyed every day from abortion. To je toliko, kot če bi en Salzburg vsak dan bil uničen. And nobody stands up. In noben se ne postavi za proti. I have to confess something. Moram vam nekaj priznati. I was working for Greenpeace. Delal sem nekaj časa za Greenpeace, torej za zelene. They were saving whales, whale babies, dolphins. Reševali so delfine, reševali so kite. But nobody took care about the brothers and sisters in their wombs. Ampak nihče od njih ni skrbel za naše brate in sestre v maternicah. So taking care about the environment and the animals is important, but we have to see the priorities. Ja, sej dejansko skrb za živali in za naravo je seveda pomembna, ampak moramo videti, kaj je večja prioriteta od tega. We see here, it's a file with the deaths of during the ideologies and the totalitarian regime in the world. Tukaj gledamo stopnjo smrtnosti v totalitarnih režimih po svetu. We had 55 millions in the third Reich. V tretjem Reichu, za časa tretjega Reicha je umrlo 55 milijonov ljudi. We had killing 138,000 in the communistic arena. 138,000 ljudi je bilo ubitih zaradi komunizma. Torej 138 milijonov ljudi, pardon. We have 5 million for the abortions, 50 million for abortions. We have 1,000 for MVV. This is I will explain it later. It's maternal vacuum aspiration. That's a kind of new abortion until the 7th week. Torej, takole, če se zaradi navadnega splava je 500 milijonov, zaradi tistega čiščenja, zgodnjega splava, torej zaradi vakuumskega splava je pa že 1000 milijonov, oziroma, ja. We've thrown the bill, like all the things of the mutation, you have to know that the birth control bill is not only taking care about the egg jump. It's not only presents the egg jump. The birth control bill is also have three mentalities. One is she wants to present the egg jump. The egg jump. Yeah, the contraception. Yes. The short situation. The second situation is that it's not easy for the tube mentality. So the baby cannot go from the tube to the implantation. Torej, govorimo o tem, da se otrok ne more ugnezditi v maternico. And the third thing is the nitation. That means it's abortifacient. It's abortifacient, free abtreibung. Tretji je pa abortivni efekt. So this is also comes from the bill. Se pravi, to vse, tukaj, kar vidimo, gre za abortuse. And
of course, we have in vitro fertilization and all the aspects from this angle. In vitro fertilization. In vitro. Yeah, in vitro. Aha, torej, potem ta zadnje je pa tam umetna oplodnja. If we complain it, I will explain it later, but if we have 55 million deaths caused in the World War, torej, če imamo 55 milijonov smrti, ki so bile povzročene zaradi drugi svetovni vojni, so we have 55 millions a year, torej imamo 55 milijonov na leto, and so abortion is the world's leading cause of death. Torej je splav trenutno vodilna sila smrti, oziroma vodilni razlog za smrt. It's necessary to see this fire. Zelo potrebno je, da pogledamo, da se tole ogledamo. These are all the natural deaths. To so vse naravne smrti. In 1 year worldwide. V enem letu vse posod po svetu, torej celotnem svetu. Through heart attack. Od srčnega napada. Through cancer and other things. Od raka in drugih stvari. AIDS, tuberculosis, torej, malaria. Virusa HIV, tuberkuloza, malarije. Killing from accidents. In seveda smrti v nesrečah. We have over there the abortions. Tam imamo tudi splave. And the other is the Manning vacuum aspiration. In to je tale vakuumsko čiščenje, oziroma vakuumski splav je pa ta druga. Which is used until the seventh week. To je tisto, kar se uporablja do 7. tedna. And of course we have the anti-baby pill and potem imamo tudi tabletko. The RU 496 and all the other stuff. In imamo še vse druge stvari. Okay, and we see this level, so we had unbelievable, much more through killing. Imamo veliko več natural death. In vidimo torej veliko več smrti prek ubijanja, torej z ubijanjem, kot pa zaradi naravnih povzročiteljev smrti. And we have to understand this is the manual vacuum aspiration method. It's very easy to buy. To je ta vakuumska metoda, ki jo je zelo enostavno kupiti. And it's very easy to make. In je zelo enostavno to postoriti. And it's very cheap. In še poceni je. And if we look for the mortality rate in comparing, če pogledamo primerjavo med smrtnostjo, we see that normally we have for the pill consuming. Vidimo, da je zaradi tabletke, zaradi uporabe tabletke. And we see that we have Libre and the pill or Viagra. Libre is a high pressure product. They put it from the market because Lipogai je bil en proizvod, ki so ga umaknili dejansko z tržišča. Because there was some people dying. Zato, ker so ljudje zaradi tega umirali. And because of a low and a deep factor, a low factor. Zaradi nizkega faktorja. If we see and compare it with the pill, če pogledamo to v primerjavi s tabletko, for different pills like Yasmin and other ones, za različne tabletke, lots more people died. Veliko več ljudi umrlo. And also from other pills. In zaradi drugih tablet. Or from Viagra. Ali zaradi Viagre, veliko ljudi umrlo. They don't take it from the market. Poglejte, jih ne umikajo z tržišča. Here the consequences are very low. Tukaj je smrtnost oziroma posledica te tablete bilo zelo majhna. Why they don't put it away by pill? Pri drugih je pa višja, se pravi smrtnost je še vedno višja, pa jih niso omaknili z tržišča. Again, just to make the consequence. Samo da pokažem še na posledice. We see that more than 100 million embryos ubitih embrionov, torej ubitih zarodkov, were today killed from medicine people, so danes ubiti v zdravstvu od zdravnikov around the world. Po svetu. That is double. To je dvojno. Than the normal death cases. To je dvakrat več kot normalni pojavi smrti. And it's important to know that. In zelo dobro je vedeti, oziroma pomembno je vedeti, da lahko življenju služimo ali da ga lahko uničujemo. And everybody of us have to make a decision. In vsi se tukaj moramo odločiti. Okay, keep on
moving. And I saw worldwide that money is not the reason for having a child. Money is not the reason for having a child. Denar torej ni razlog za otroke, imeti otroke. If we look at the places where we have 5.0 children, če pogledamo kraje, kjer imamo 5,0 otrok, places of Africa, to je v Afriki, we have $1,000 for 5 children. Imamo $1,000, $1,070 za 5 otrok. And it goes down to Europe and to America. In gremo potem dol na Evropo in na ZDA, where we have an income for 13,000 euros and dollars. Kjer imamo recimo prihodek $13,000 ali evrov. We have only 2.0 children. In imamo samo 2,0 otroka. So there must be another reason and another opportunity to have money to have children. Torej mora obstajati nek drugi razlog za otroke. So if we see Europe have had 20 there is the grass. Europe is over there and had at the beginning 22% of the whole nation, and it's going down because of the abortion to 8% in the 50s. Evropa je torej imela 22% svojega prebivalstva in prihaja na 8%. Instead we look to Africa, če pogledamo Afriko, who had 9%, ki je pa imela 9% rasti prebivalstva. Was going because of the fertility, they have 5 children per family. Zaradi rodnosti imajo 5,0 otroka na družino. 21. In imamo izkušamo rast, je 21% na rast sedaj. They have more children than we have. Imajo veliko več otrok, kot jih imamo mi v Evropi. So what's a statement for this demography? Kaj pomeni, kaj je potem razlog za to? As long as we do not understand that the cause of our birth deficit and identity in Canada, there will be no change for the better. Torej, dokler ne bomo razumeli razlog za ta naš deficit v rojstvih in za našo identiteto, ne bo nobene spremembe na boljše. That means that we have to come back to the traditional values. To pomeni, da se moramo iz sedanjih vrednot, ki živimo v Evropi, vrniti k tradicionalnim, torej k izročilu, k vrednotam iz izročila. And we can fight for that. In seveda se lahko za to tudi borimo. So we have to speak up for our children. In moramo dvigniti glas za naše otroke. And think about having more babies and welcome them in a friendly way. In moramo seveda pomisliti na to, da bi imeli več otrok in jih sprejeti, torej jim dati dobrodošlico v naš svet. It's a kind of attitude if I think positive or just being, always depressed. Gre tudi gre za stvar lastnega razmišljanja, lastnih nastavkov razmišljanja. Če bom depresiven in slabo razmišljal, to ne bo dobro. Of course, there are several reasons and it's really complex. Seveda je to tudi bolj kompleksno vprašanje, veliko je razlogov. But the basic thing is if we want to make a decision for love. Ampak osnovna stvar pa je, če se želiš odločiti za ljubezen, za služenje. Or to be just somebody who is not taking care. Torej, osnovna stvar je, ali se odločiš za služenje in za ljubezen, ali se pa odločiš, da te sploh ne bo skrbelo za to, oziroma da ne boš sploh o tem razmišljal. I'm also teaching natural family planning. Jaz poučujem tudi naravno načrtovanje družine. And there are a lot of good facts because of them. In zaradi tega se je veliko dobrega že zgodilo, dobrih dejstev. Because the feministic part say even now that the pill is just for the machos. The bill, if women are using the bill, it's for the machos, for the, just for the man with strong attitude. Torej, tako je, če obstaja tako mnenje, če ženske uporabljajo tableto, je to samo zaradi moških mačotov, zato takrat se uporablja tabletka. There's also a green argument, a geological argument. Torej, obstaja še ekološki argument, that this kind of hormones for the woman is really bad. The hormones of the male. Yeah. Tako je. Obstaja tudi argument, naravni argument in sicer, da je tabletka hormonsko za žensko ni zdrava. That we have problems from the hormones because the hormones are going into the circle of life
in the circle of the environmental. Seveda, zato ker hormoni potem dejansko vstopajo v žensko, ne, prek tabletke in se vključujejo oziroma lahko preprečujejo določene stvari v telesu oziroma se v to naravo vključujejo na ta način nasilno. That's why the sperm mentality or the sperm from man is just going to a lower quality. That the sperm quality is going down to a low quality. Yes. We have 50%. Torej, ti hormoni, o katerih govorimo, se dejansko grejo v naravo in potem vplivajo na nižjo kvaliteto celic v spermi. Okay, and of course we have this demographical point of view. We have to take care because we are going out, we are running out of children. In seveda moramo tudi paziti, ker nam zmanjkuje otrok, obstaja še demografski razlog. I want to recognize what reproduction healthcare means, because it's a term it's used international now on the political arena. Torej, želim govoriti o izrazu, torej, reproduktivno zdravje, tako, oziroma skrb za reproduktivno zdravje. They speak about reproductive healthcare, reproductive medicine and reproductive rights. Govorijo seveda o reproduktivnih zdravilih, reproduktivnih pravicah. But what is standing behind this? Ampak kar stoji za tem? Maybe just translate. Reproductive health addresses all issues in reproductive medicine from puberty to the menopause. Se pravi, reproduktivno zdravje naslavlja vse težave oziroma vse teme reproduktivne medicine od pubertete do menopauze. This is the definition of the WHO. To je, se pravi, definicija Svetovne zdravstvene organizacije. But if you look on the fact, remembers the social engineering, verbal engineering precedes social engineering. Ker ko smo rekli, torej verbalni inženiring prehiteva socialni inženiring. Reproductive health is used as a code word for abortion. Je dejansko ta politika, reproduktivna politika samo kot eno geslo, pravzaprav pod katerim se skriva abortus oziroma splavi. Or abortion is a part of reproductive health. Torej, ja, nažalost je splav del tega reproduktivnega koncepta zdravja. Of course, there's also a positive achievement behind. Seveda obstajajo tudi dobre dosežki za tem. But the negative facts like contraception and distraction ampak seveda negativne stvari, kot so kontracepcije in abortusi, is also on this floor. Je tudi tukaj prisotno. Reproductive rights means also to implies right to all aspects of reproduction and sex well-being. To pomeni tudi, da se dejansko tukaj pri tej reprodukciji se nekako usiljuje pravica do vsakršnega ravnanja na področju spolnosti. And you can see the whole thing of contraception, emergency contraception. Vidite tudi vse, kar je v zvezi s kontracepcijo, kontracepcijo, splavi. Is implemented. Vse to je dejansko skozi to mentaliteto nam nekako ucepljeno oziroma usiljeno. Reproductive right also means a right to any kind of infertility treatment. Torej, tale reproduktivna logika dovoljuje vsakršno zdravljenje neplodnosti. Because, of course, we have to take care and speak with the right terms. What's the meaning of conception? In dejansko tu moramo biti zelo previdni in razglabljati malo globlje oziroma pravilno razmišljati o pomenu spočetja. The research part shows us that conception starts with the sperm and the oval. Torej, vemo, da spočetje začne s spermo in z jajčecem. And as they went together, ko se združita, it became one, and postanete eno. A new baby will develop. In iz tega se bo razvil nov otrok. So we see the
treats of the unborn life. First of all is abortion, then we have contraception, then we have the interception with all the feeds with the morning after pill, and there's a reproduction and quite easy lifestyle. Kate? No, okay. You went, yeah, we can go back, please. Yes. Torej, Torej, grožnje nerojenemu življenju so splavi, kontracepcija, intercepcija, torej, umetna oploditev in seveda življenjski stil. Kate Goodyear said, you can't deal with contraception without dealing with its failures. Torej, tale gospa Kate Guthrie je rekla, ne morete se ukvarjati s kontracepcijo, ne da bi se potem ukvarjali tudi z slabimi posledicami. So you see there as a comment. Torej, vidite, obstaja ena povezava. How the pill works. Kako tabletka deluje. Now again, just to describe. Samo da vam malo opišem, kako tabletka deluje. Prepreči ovulacijo. Torej, jajčice. The cell musculus of contraceptive, it means the endometrium factor. It's abortifacient because of the nitrotation. Torej, sluznica v materničnem vratu se zgosti. And the third factor is the G factor. In tretje je... The G factor. Okay, torej... It's also, it stops, the two have small hairs, and it frozen the hair so the baby cannot have the implantation. Torej, stanjšajo steno v maternici, da se zarodek dejansko ne more v jajcevodu. Torej, stanjšajo steno v jajcevodu, da se zarodek dejansko ne more iti v maternico. Hvala lepa, hvala za asistenco. Okay, there is a guy, maybe in 1994, a French scientist discovered the embryo destruction index. Torej, leta 1994 je en francoski znanstvenik odkril indeks uničenja zarodka. The index that the abortion efficiency effects of the pill as 3 to 10 times per 100 years of application using the Pearl index as a guideline. Torej, odkril je, da dejansko abortivni učinek tablete je 3 do 10 krat na 100 let kot uporaba. You can Google that, but that means that even if you use contraception, there will be a kind of, there will be a baby, and the baby will be destroyed because of the abortifacient. To pomeni takole, če uporabljate tabletko, to še ne pomeni, da ne bo prišlo do življenja in da to življenje ne bo potem uničeno zaradi uporabe tabletke. Tudi če uporabljate kontracepcijo, pride do spočetja in potem do uničenja ploda. Ask Chinological whether the pill is an abortifacient, the answer is no. Why? Why the answer is no? Takole, če vprašate ginekologa, ali je tabletka tudi abortivna, bomo ponovadi rekel, ne, ni abortivna. Because they made another definition of conception. Of the conception, they made a definition. Zato, ker so naredili drugačno definicijo, ustvarili so drugačno definicijo. And it says, this definition was met with, maybe you can only translate it. This definition was met with resistance by different entities, especially the pharmaceutical industry and many gynecologists. Therefore, the largest and most influenced gynecologists association, EJOJ, in 1965 published the following definition. Conception is the implantation of the fertilized ovum. So that's wrong and that's a lie. Conception is then not only
So just to know that the international level changed the definition of conception. It's not the conception as a conception anymore. Samo tako na kratko, to so teoretičen jezik, gledajte, gre predvsem za to, da sprva v ZDA so definirali človeško življenje z dogodkom, vnosom moške spolne celice v žensko spolno celico. Ta ideja nastanka človeškega življenja je naletela na velik odpor med zdravstvenimi oziroma farmacevtskimi skupinami. Zato so predlagali, to, kar vidite zdaj tukaj, leta 65, so te ginekologi pod pritiski te farmacevtske industrije predlagali novo definicijo človeškega življenja, to pa je, oziroma spočetje nastane takrat, ko se zarodek ugnezdi v materično steno. Kar pa seveda ni res, ker življenje začne v jajcevodu, takrat, ko se srečata moška in ženska spolna celica. So a lot of doctors don't speak about the abortifacients because they hooked up. Zato veliko zdravnikov ne govori pravzaprav o splavih, zato ker so dejansko se držijo te definicije, ki smo pravkar slišali. This is a lie. In to je seveda laž. So that's the point for the research, for the medical field to have around 14 days after fertilization, the embryo is defenseless. Glede, z te definicije, oziroma spremenjene definicije nastanka človeškega življenja, danes obstaja ta ideja, da je pravzaprav 14 dni po samem spočetju je človeški zarodek še v stanju, ko ga ni mogoče brati. Oziroma medicina, določeni medicinski farmacevtski krogi tega zarodka ne razumejo kot človeško življenje. Po to definicijo nosečnost obstaja, oziroma govorimo nosečnosti šele takrat, ko se zarodek ugnezdi v materično steno. Čeprav tisti, ki ste bolj malo na razstovu, ki bolj poznate te stvari, veste, da človeško življenje že nastane že prej, ob samem spočetju, to je v jajcevodu. Če bo dejansko tema tako globoka, kar se bioetike tiče, bom seveda prosil našega bioetika, da o tem razlaga. Thank you so much. No, it's not an easy thing, but I think it's a basic to know and to show the importance. Jaz mislim, da to ni enostavna zadeva, ampak potrebno je pokazati na pomembnost. And I think I will stop here now. Tukaj se bom sedaj ustavil. But I will just say that a lot of contraception, oral, used like the pill. Ampak moram povedati, da veliko kontracepcije, ki je oralno zaužita, torej kot je tabletka, promotes a lot of infections. Se pravi, žal se ob tem pojavlja tudi veliko infekcij. It's not so easy like the chlamydia or other. Obstaja tudi bakterija chlamydia. SST. In podobne zadeve. Like the gonorrhea, and the protection of the body is less and lower with using contraception. Zaščita telesa je nižja, če se uporablja ta oblika kontracepcije. Than with having it. Than with not using contraception. Torej, kot pa če se kontracepcija ne bi uporabljala. I have a lot of files here, I go over it. Tukaj imam veliko stvari, pri katerih bom še... and there's a lot of other risks, of course, of using it, like thrombosis. In seveda obstaja veliko drugih nevarnosti pri uporabi te tabletke, kot je tromboza in podobno, torej strjevanje krvi. Lung embolis. Torej embolija v pljučih. Okay, I told you that it was found out from some researchers that the hormones in the groundwater, like estrogen. Rekel sem vam, da so odkrili, povedal sem vam o odkritju, da se hormoni, ki se izločajo v naravo, se pravi, ki se izločajo v okolje. Okay, I will go. That the hormones torej, in the water v vodi affects the whole environmental system. Vplivajo na celoten ekosistem. Okay, even if we look back, if we just have three generation using or four generation using this pill. Torej, to gledamo že, če samo 3 generacije uporabljajo pravzaprav to tabletko. To se vidi že po 3 generacijah. Okay, I will just show you now more things about
the HLI helpers. Sedaj vam bom pokazal nekaj več stvari o Human Life International. These two people are our pioneers. Ta dva človeka sta naša pionirja. The left one is the founder of Human Life International. Levi je ustanovitelj. Of the helpers. Helpers of God, precious. On je pa ustanovitelj pomočnikov. God's precious infants. Aha, torej pomočnikov Božjim dragocenim malčkom. And they found out that it's necessary to be connected to the church teaching. In oni so seveda odkrili, oziroma pomembno je biti povezan z učenjem katoliške cerkve. Because the Pope wrote Humane Vitae, and in this Papež je napisal Humane Vitae, encikliko Humane Vitae, one of the first encyclica for life issues. Ena prvih enciklik, ki se je ukvarjala z vprašanjami življenja. That if we split love and sexuality, torej on je takrat povedal preroške besede. Split sexual behaving from love. Aha, torej če ločimo seksualno življenje od ljubezni, we will have all the troubles. Bomo takrat še ne dobili vse težave možne. That's why we have to, in the teaching area, where we go to teach our children, in the universities, we have to bring that field together. In zato moramo v vsem, kjer učimo otroke, poučujemo na univerzah, šolah, vse povsod moramo to združiti, torej te dve področji morata biti združene. There's an actual statistic. Obstaja celo statistika, which shows why abortions are made. Ki kaže, zakaj abortus. And they showed that 21% said because I cannot afford a baby now. Torej, tukaj piše, da 21% ljudi, ki se odloči za splav, je zato, ker pravijo, da si ne morejo privoščiti otroka. 21 said that I do not want to take the responsibility. 21 je tudi reklo, da si ne želi te odgovornosti. A baby would change my life. Torej, otrok bi spremenil moje življenje. I have problems with my relationship. Imam težave v svojem odnosu. I'm not mature enough. Nisem dovolj zrel. That shows that around 60 or 70%. To kaže, da je okrog 60 oziroma 70%. Also egoistical motivation. So to dejansko egoistični motivi. What we need is really more pro-life education. Tisto, kar potrebujemo, je resnično več torej učenja za življenje, pro-life učenja. God is using you as normal people wherever you are. Bog te uporablja kjerkoli že si. And I think the most important attitude is in mislim, da je najbolj pomembno dejansko najbolj pomembna drža, to trust life. Da zaupamo življenju. Not to mistrust life. Ne zaupati življenju, ampak zaupajte življenju. If you trust life, there is a lot of more good aspects. Če zaupate življenju, je veliko lepih stvari, ki se zgodi, oziroma veliko lepih vidikov življenja. We can present environmental and a field which is connected to good to have money, to have a good situation, but we cannot make all or see all. We have to believe sometimes. Vidimo, se pravi, stvari, določene stvari lahko vidimo, čutimo. It's not always perfect. Ampak ni vse vedno popolno, se pravi, ne glede na denar, ne glede na uspeh, ni vse vedno popolno. Določene stvari so stvar vere, zaupanja. And sometimes it's a process. In včasih to dejansko terja tudi en cel proces. But if we trust more, ampak če bolj zaupamo, then we mistrust. Then we have a mistrust for life. Mistrust. If we trust more, yeah. Če torej več zaupamo, it's like it's positive for the whole aspect of my environment. Je to dejansko dobro, če več zaupamo v življenje, je to dejansko dobro za celotno okolje, ki je okrog mene. And that's why we need pro-life legal efforts in all places, like the church, like the educational system, on the political arena. Zato potrebujemo to znanje, to mišljenje oziroma to stališče pro-life na vseh področjih, cerkvenih, političnih, kjerkoli v družbi. We have to use our minds not to kill. Ne smemo uporabljati svoje znanje, možgane za ubijanje. To make the easy way.
or to do the easy way of giving help for abortion. In ne smemo tako zlahka dovoljevati pod splavom. We have to establish crisis pregnancy center. Ampak moramo ustanoviti centre, kjer bodo lahko se te ženske, torej noseče ženske zatekle. To present an alternative for this. In jim tam dati alternativo. Okay, I think it's enough for this time. Mislim, da je zdaj zaenkrat dosti. Just in evidence, that's why also we have big conferences for life where we discuss these topics. In zato imamo dejansko veliko konferenc, veliko srečanj na to temo, na katerih razpravljamo o teh pro-life vprašanjih. And at this conference I met Valentina. In na enem od teh srečanj sem srečal Valentino. I was in contact with her and bil sem v stiku z njo. This was my key, my entrance for Slovenia. In to je bila moja vstopna točka za Slovenijo. And I don't want to indoctrinate something. In ne želim vas indoktrinirati v nekaj. I just want to share our informations and our researches we have. Ampak želim samo podeliti naše informacije in vse tisto, kjer mi raziskujemo, torej naše raziskave. Because I know life is precious. Veste, vem, da je življenje dragoceno. And Slovenia have good people standing up for this pro-life causes. In v Sloveniji so dobre ljudje, ki se postavljajo za pro-life. And I saw this from outside, 2012. To sem videl od zunaj, na družinskem, na referendumu za družinski zakonik. Was so positive for our sides outside from Slovenia. We thought it was a miracle. In tisti, ki smo to gledali od zunaj, smo dejansko videli, da je to čudež. To je bilo pozitivno tudi za, ne samo za Slovenijo, ampak tudi za države izven Slovenije. In a way God is trusting you people. Na nek način Gospod vam zaupa ljudje. And want to help. In želi pomagati. That Slovenia have a good future. Da bi Slovenija imela dobro prihodnost. And so I'm really thankful to be here. In sem zelo hvaležen, da sem lahko tukaj. And hopefully there could be being united and a partnership or what else. In upam, da se bo tudi tukaj, da se bo lahko da se bo vzpostavilo neko partnerstvo, neka skupnost oziroma neka povezanost. And be sure that we are also praying in Austria. In tudi v Avstriji molimo. Because the pro-life mentality unites the Christian mentality. Da bi se pro-life mentaliteta združila s krščansko All Christian denominations should be working together. Zato, ker bi vse krščanske denominacije morale skupaj delati. And I think it's a great chance. In mislim, da je to velika, dobra priložnost. For us. Za nas. To serve Christ in the poorest, in the smallest. Da služimo Gospodu skromno. In the children. V otrocih, tam, kjer je, se pravi, skromno z otročki, tam, kjer so otroci. Thank you so much. So I'm open for maybe a song or... Hvala lepa, zdaj bomo mogoče imeli pesem. And afterwards we have some questions. I will appreciate answering the questions. Okoli vidim vse posebne zmeda. Vsi se govorijo,